Ia ale neita au. Te fia mana o so mai lau tusi pa ia ile tusi marifenga inga tuai. Tusi a Deuteronome lona mata upo se fulu. Deuteronome lona mata upo se fulu. Ia ole a o faita wina le fai upo se fulu male lua. Male fai upo se fulu male tolu. Maua se sa vali. Ia e tu leia toi tātou le nei vai aso. Ia tātou wola maanga whangafa le nei vai aso. Ia mamea mana nei au tātou sa au ni atu e whai le nei vai aso. Ia pe atu sa male whaatasi mai o lo tātou wali. O a fionga alo tātou wali o le nei. Isa ra e lue. Se ase me fina ngalo iai lea tu, lea li ilo o tua ia te oe. Na ona ia e matau i lea li ilo o tua. Ina ia e savali i ona ala umalava. Ma ia e alofa atu ia te ia. Ma ia e au auna i lea li ilo o tua malo loto atoa, malo wanganga atoa. Ina ia e tau sisi. I polo a inga lea li maana tu la fono o te whaia tua ia te oe i le aso nei. Ina ia manui ai oe. Spray ovalo mato tua mato whalongolongo le whaitawina o fionga mato te tautino lo mato le mawhai lava o na malamalamaina e au noa ma le whaamana mai o lo ngangpa ia. Whaatumu mai, whaamawhai mai, whaailoa mai. Ia mato langona lo whetalai mai lea li ia tupule iloa, tupule matau, tupule alofa. Mato te ola usi usita ia e tusa o lo whaasino mai e vi ia e lo suafa ono Yesu. Amen. Whaingo fia la vale mata upu e whaingo ina aile sa vali le nei tae au. Lo mau mai lava ile tusina nasa tātou whaitawina ma e whaulu talainga whapea o le whina ngalo le atua i ona tangata. What God requires of his people. O le mea whina ngalo ai le atua i ona tangata. Mo lo sila fia o le tusi le o lo tala noa nga i tangata. E le sao pea whapea tala noa i se awala e whaola ina i tangata. Le ai o le tusi le o lo tala noa i tangata ua umana iai le maftanga ma le atua. It's talking about the people of Israel. O lo tala noa i tangata o le lungo le ala whasa auni atu e ulu fale atu ile no ua umana folofolo ina. O tangata u whasa o loto ina. O le ala e whai e mose talaia, o mose le tau talangia upuia. Whai mai ole nei Israelui. O le upu ngai a maka i pēr whai tau le whaperetania, o le upu now, o Israel now, or now Israel. O le whaupu ngai whai loa mai ele matua mana o mia lava e mose, o le attention, matua mana o mia lava e mose, o le alo atu le lei o tangata Israelu, se whai mai le tala lea. A wao le mea le, e mga o mose tau atu i tangata o le atua le temi nei, o le mea whinangalo ai le atua i on tangata. Ino o le whanau le atua, le whai e o tātou makerisiano, o le o langa le nā tātou te ola ia, tātou te ola le o langa, e whai a le whinangalo o le atua. O le whawhita auli la oso nei, o tele ina le to e whai a tangata, lotu le whinangalo o le atua. Ese ona mafuanga o nisi taimi o la fai lava mal manatu o finangalo leo le tua ai leo finangalo leo le tua la mafuanga se sele iloa ia po le iloa foi o le finangalo le tua ai o fatala le ma fili lava e le fia fai al finangalo le tua le anga ele fai ngo fia le o langa usi tai ma fai le finangalo le tua ile lo langi le tato te ola o lo itau e sau ia tato mai tu ese challenges comes to us from all sorts of sizes and directions and that's why we need to know exactly what God requires of us. O le ale me finangalo ai le atua ia tatou. O nisi foi temi ua o fai tatou mea a pe o tu wa ia ngai le atua pe o fai mai o le finangalo le atua. A fai a mai o finangalo le atua ma kwa ile a inga lava ma o onga le tua. A tonu lava o finangalo le atua
Ua ka fiu fo le la finga ia. Ua fia suiso ko lua. A fe mai, o le fina ngalo ngā le tua. E le se fina ngalo le tua le mulu lua. O isi kemi, ua fai mea al fai a fe mai, a tonu al fina ngalo le tua. Mai ska ko kai limas fulu a fenga, se I whakaua ia. Ka vale fe avea I ai whanau le tua. O le fina ngalo ngā le tua. Ua fai mea tātou te mana na wai, al fai ngō fia ngā whapasese, e tā wai le suafa o le tua. E le leanga mea, e le leanga lo tātou ta mau a inga le tino, fai so o I o le atala. E le leanga lo tātou ta ua, le ola soifua ma lolo ina le lei, e le leanga le te leo lo uiloa, lo tā le nia, ma mea umo a whapenga le tino le nei. A peta I ane, o mea ngā whamanuanga le tua I tātou, a le mea le whina ngalo I le tua, e le ola vea lava ma se meo ngā mea. E le ola vea I le lisi le whai mai ai, I le tua I. And that's why Jesus ordered his disciples. Le tua liu tino tangata lea, la koea fio lava le langi, a whai mai lana whatonunga le o ngā so, whai mai, teaching them to observe all things that I have commanded you. E papa kiso fai punga sfuluiva fai polus fulu mai ia tou wa atu ia I latou tangata o le afa Cristiano ina tangata o le amulmuliane a vea ma Cristiano ea ina ia latou tau sisi I mea uma o fa tonu atuai. Observe all things that I have commanded you. And how that observation come about is this. There's something that needs to be done first. What? Teaching them. No whanau le tua, we just cannot do church without teaching. Teaching what? Teaching of the Word of God. Teaching them to observe all things. All. The Greek word is pas, means the entirety, the totality, every single thing that I have said, every single subject that I have taught. This is what I want you. I'm paraphrasing what Jesus said. Teach them those things. Teach them those things, not just to know them, but observe them, means obey them, do them, live them. Olai mea ia ngā wawa atua ia te otou. Ngā ala o ngā whai e Iesu le karanga. Do you know what Jesus said that? He has the authority. If I kau lunga, if I make Iesu, wa ia te au, wa mai ia te au le pule. I le langi ma le langi, ma le Iesu le mea lea, ia o tau wau. E lea ia sese ka whao, sau whatonu ia te oe. E lea ia sese ka sau whao ke oe, this is how I want you to live your life. O koi ngā mea le kaunga whai. No, only someone that has the authority, ngā tangata e iei le pule. Whamela Iesu, hao, ia I lātou mea uma o te whātonu atu ia te otou. Le atua lava lale ngā I luma I le keimi le karanga o Israelu. Le whai mai a Mose, Israelu e, o mea nei e whinangalo ai le atua ia te otou. Ake loa, ese, o le ata tonu lava lea o tātou tangata tali tonu. Israelu, tangata o le atua. So when we say Israel in the Old Testament, it speaks of the people of God. In the New Testament, when we say people of God, we're talking about the church. Ake lo o le aka la foia le, o le aka whakaikai lea. O winga oma lava Israelu, o lo o laile lotu I aso nei. Peo le mea lea, o le whai folanga, whai tautinonga, a lema whai tātona whataunu I luma aku, I kua aku whai mai kala a Mose I upune mai. This day the Lord your God commands. I like those words. Whai mai Mose, this day the Lord, that Lord is your God. What about him? He commands you to do these statutes and ordinances. Lea tua lea, lea li lea, e whai mo tua. You know, I used to tell you, when we say God, when we address that God, we're talking about the object of our worship. We are also acknowledging at the same time who we are. We are the worshippers of that God.
O tātou tangata tapuai le tua. Amakara mo se, this day the Lord, your God, commands you to do these statutes and ordinances. You shall therefore be careful to do them with all your heart and with all your soul. Ye fai keke, ye fai tauta, ye faia maloloto atoa, maloa nganga atoa. Wa whakakai alunga, ia upu ia o tātou talinga sia, langa o masangi ai ka kod whainga leo langa. E whakamala tātou tala, e whakamala la tātou aunanga, e whakamala lo tātou whamaoni mo lo tātou olai, o foina atu i le tua sia, wa le matu awi ngā upu ia. What? Do them with all your heart and with all your soul. Lo inga, e le whatanga whaia le au nanga i le tua. Mainola ia leo o mo se, you have today declared the Lord to be your God. Like I say, every time we say God, every time we pray, we are praying to God. Ke me umalawa tātou tapua iai, ka kokero ka puai ngi mea whai lima, o lo tātou tapua i le tua soifua. Le tua na whaia, le langi, male lalo langi. May you declare the Lord to be your God, and that you would walk in his ways and keep his statutes, his commandments, and his ordinances, and listen to his voice. Whaalongo la o tala tangata o le tua. Tala tangata ngā vaai, mamoli mawina, malangona le matanga o fio le tua, ai le matua yo o le o onga o loto malangona, e mawhai ona whai leo nanga leo lea, ma le loto atoa, ma le nganga atoa, whaalonga mai, then he took the book, Exodus 24:7, mate. Then he refers to Moses, took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they say, and the people of God say, and the believers said, and the recipients of God's grace said, all that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. O mea umma fetalai mai le tua, matou te whaia, o lea matou usi tai. Soon after Joshua's death, whakaoki ngeia kulawa Joshua, i le tusi o Joshua, whai unga o le upoi o le tusi o Joshua. A maka lava le kusi a whamasino, a mau ai mea ia. Whai mai, the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. E le whakasi, mai, ua toe a mi o le anga le whanaunga a Israelu i lumo i ova. E ala whai mai ua toe, langa ngā mi o le anga mua mua. A whalongo le tautinonga, all that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. O mea uma lava o sau noa, ma whetala ia ile tua, o le amato whaia, o le amato o siu stai. A eo mai I, o ki ka hakan kai ka ia, mai I la tau, tangata o le tua, a wha auta, ma meka la kuspa ia, ua toe a mi o le angar whanaunga Israel. Kolu whai posifuma le lua, tu se whamsino. Then the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. Ona toea a mio leanga ai lea o le whanaunga Israelu I lumo I ova. Ua toe, a mio leanga, whaawa pea, le whamaongi. What that does to us is this, remind us of our confession. E wha manatu ai tātou, le ulua I alofa, le amatanga le lua mawhtanga ma le tua, inga ua e tofo sua malie o le whaolatanga. Fia au folfolanga ngā whai, le tua o te muli a te oe mawhai alo whinangana. Le tua o le au alofa I o tangata. Au isi kei mea sili akulo alofa il kamaloa le papu lo le kelsiango ngā ngofe o kafu. Ele umai ngava mai 6 verse 1 Judges. Then the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. Again and again and again. Ona toea amio leanga. Mai ona fai ai le whanaunga Israel le amio leanga I lumo Yehova. Avai o mea umaravanga e fai I lumo Yehova. Mea lawan tātou whai, ngā iai lea tua le tātou tau tinonga, ngā iai lea tua le whatinonga o tātou tau tinonga, ngā iai lea tua le tātou ustainga, o lo iai foi lea tua I a tātou whaalongo te tāanga.
He was always there. Chapter 10, verse 6, again, then the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. O na toe a me o leanga lea, o le whanaunga a Israelu I luma o Yehova. Wa lautau tinonga. Wa mai au fulafulanga. Wa mai mea na e nau ai e whai mo le atua malona finangalo o tu mau pea le nā naunga. O ke mga titoe mana tunatu. Ia tātou tau tinonga, ia tātou fulafulanga, ia tātou te talo, ia tātou moonga, ngi mea e whaia mo le atua malona finangalo. Ma ngai o pese masang pese tātou o te ofo atu lo uola mo o Yesu. So se fe au o te au ngofie e whaia pea. O e au ngofie e whaiso se fe au. O e au ngofie e whaiso se mea o whinangalo aile tua ia te oe. What does God require of us? Lele mea whinangalo ile tua I ona tangata. In our text, Moses answers this question. Ngā kali ai Mose I le fasili lea I le tātou tuswhaitau. Pengo whatu, e le anga telo tupe ma oa le nei lolo langi. E leo se anga sala fo I le tau ua ma le tau le leia. E le anga le ola ma lolo ina le lei le tino le nei. E leo se mea le lei. Le tale nia ma le wha mea alofa ina. Peitai, e leo mea ngā o lo maoki o ngā require, o na manao mia, o na manao mai eile tua iai tātou. Vi ia le tua mea ngā, o vaengo whamanu yanga le tua iai tātou. But what God really require of us, well, what really God required of us are this. Mea mua, to fear the Lord your God. Leanga e mawhai ona tele ha uoa ai mativa au le alofa. E mawhai fōi ona o tautaua ai le loa e au le tua. E mawhai fōi ona mana naia ma momosi le kingo ai mai le anganga. Ia po le maangaia fōi o au tāleni ai le o vi ai le tua se le angangai se selo na whaungaina pe le o whaia le anganga tonu e vi ai le tua. But what does God really require of us is to fear the Lord your God. Whamai kara Mose, o le nei Israelui. Asking for the attention. The whole verse 12 and 13 is one question. Kasi lava fasili o lo kava le fai upu sfuluma le lua, male sfuluma le tolu fai mai o le nei Israelui se ase mea e finangalo iai le li lo tua ia te oe. Mai Israelu. O mea, this is a rhetorical question. Moses asked the question and he answered his own question. O mea ngai finangalo le tua ia te o Israelu o lea ia e matau I le li lo tua. Matau I le li lo tua. And God was so definitive. He was so clear with his command. Whamai Israel. People of God. Tangata o le tua. O tangata o le tua e matatau I le tua. Whamei e kako ango sa mai na filifilia tātou a le whawaina lolangi ma le whamoe le nei o le tua o lea ia ola whapa ia ina I tātou ma ia ola le matau le anga ina I tātou o fuanga o le ola matau I le tua. E ola whapa ia ina, e ola mama. Ke roio isi mea umara tātou te whaia e le tusa ai ma le whinangalo o le tua. Ina ua tātou loa le whinangalo o le tua e whanau mai e ke makua I le ingoto le leilo loto I le matau o le tua. The fear of God. E ngalo ia te oe o le tua le ngaksi le fia mea uma. E ngalo ia te oe o le tua le nate mawhaia mea uma. E ngalo ia te oe o le tua le e tutupu mea uma I lona fina ngalo. E ngalo ia te oe o le tua le ngake I loa maa whauwhaunga lilo I lo loto. Me ngā lai ngai le matau.
A fe meka kuspaia, ta ngā tae o le atua, isa rā e lue, o le asa me te whaia, e whina ngalo ai le atua, wa o mea nge whina ngalo le atua mua, ia e matau le alilo o tua. E lo ave ka ngaka e leo tangata o le atua, o lo ave tangata o le atua, o tangata la o le atua, e mo mea e tātou, e whina ngalo mai le atua, ia tātou wola matatau ia te ia. The fear of the Lord means to stand in awe of Him. The psalmist, Psalms 8, 3-4, the Bible says, when I consider your heavens, this is the one I quoted this morning, the work of your fingers, the moon and stars that you have ordained, what is man that you are mindful of him? A ova ai atu I lo langi, o le ngaluenga au tamatama I lima, o le masina atua mawhetu na e whaia, se a ea le tangata e te manatu mai ai ia te ia. You know, every time I got a privilege to travel, to fly an airplane, I always want to sit by the window. Why? So I can look outside and ponder the wonderful, and ponder the vastness of the universe. Appreciate ma ofaro loko, ngimo lava ai, le se ngata lava ai. A me ka kuspaia o mea nga o nga luenga atama I lima o le tua. And when you meditate on those truths, e ke la ngongai, you are so insignificant. Ya oe lava ia, te au lava ia. E ke whalongo koe, singa o ka mai mentia. Makes you appreciate God even more. Mea whai makala, ngā lang whai whisa, lamo kala lea, oi ea le tangata o e manatu mai e. Whakusa, I le te lena ua o le atua. Whai mai le kala kuspa ia. Whai mai Mose, tangata o le atua, Israel e lue, o mea ngai whinangalo le atua te o tau ia, I o tau ola mata tau, ia te ia. O ia, lo o tau o tua. That feeling called the fear of the Lord. It's called respect. It's called reverence of God. Unfortunately, many Christians today lost the fear of the Lord. You know, every act of sin that I committed, I'm lacking that fear. You know, this fear is not necessarily afraid. When I talk about le mata'ulei, it's not necessarily o lo pala'ai, po lo fefevale. No, o lo kalangoa I le ava, le mi ngao, lo fa'aloalo, lo ana I le atua. E whangau mai I lo alofa I le atua. Only God's people possess that love for God. Only us Christians have that love for God. That's why they live in sin. Doing sin is like something to be proud of. Why? Because they are not people of God. When we sin, we felt terrible. And we run to God for forgiveness. Why? Because we are Christians. We fear God. That's why David, same David, says in 34, verse 11 of the book of Psalms, come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Fear of the Lord can be taught. And it can be practiced by His people. We Christians are children of this great subject, what? The fear of the Lord. David say, come you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Aleska ka piko silinga maangaia matala feunga malanga tatau lo tatou wa onga mai ai ile matau ile tua ngai Lord ka akarni o tavita. Mai le whana ue, ina o mai ia, ina wha longo mai ia te au, o te ao au atu ia te o tau, I mata upu ia Jehova, ia mata tau ia Jehova. The fear of the Lord will cause you to keep your tongue from speaking evil. That's what this psalm is talking about.
O le matau le atua e kao fia oe, ma le kau kala lo ngutu I mea le te tau na e tau talai. The fear of the Lord will control your tongue. You want to gossip, you want to speak evil, but you fear God. And because you fear God, you have that power to control your tongue. E whao ngā te tau ai lo whonga. E ke le mui mui ai, e ke le kauwhaleanga ai, e te le whaitala ai, e ke le pepelo ai. I say, because you fear God. You probably wonder why this whole mess, if you look back and see how the world or how your past life were carried on. It was because you were lacking in the fear of the Lord. Ngā langa whape ngā mea ngā ona sāle I aile matau o le atua I tātou. That fear will cause you to depart from evil. That fear will cause you to do good. That fear will cause you to pursue after peace. That fear will cause you to live a holy life. That fear will cause you to love what God loves. God loves His church. And any Christian that fears God will love what God loves. You will love His church. David is saying that if you use foul language or you will tell lies, it is because you don't have the fear of the Lord. Whalongo tala Solomona. Proverbs 1:7 masani tato. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. O le matau I le atua, o le amatanga le o le poto, e le o le matau I le atua le poto le, o le amatanga, o le matau I le atua, o le amatanga le o le poto. O isi la kaka, wo leva ngā vem kersiano, e le amaka lava longa poko. I say, no fear. Le aise matau I le atua. Ia la poko pe a pele amata. I'm not talking about having those degrees. I'm talking about that wisdom, that knowledge of God that makes you fear Him and learn of His attributes. Proverbs 1:29, they that hate knowledge do not choose the fear of the Lord. O e ino po e ita I le atua, la tau te le fili e matatau I le atua, you see? That tells us those who do not fear God, it is because they hate the knowledge of God. They don't want to know God. 8:13 of Proverbs, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way. O le matau ia Jehova o le ino lea, I le leanga, o le whaamau o lunga, ma le loto fefete, ma le ami o leanga, ma le ngutu whapiopio, o te ino iai, mea ngā ita e tangata e matau I le tua. O le fia, e leo le pala ai. E leo le fefe vale po le popole vale, a o le matau, o le ava o le whaaloalo, o le mi ngau I le tua. So ai lui, mea ia mana o le tua te o le a, matau le tua, lua o le nei, ia lua sava vali, ia esa vali o nala. God wants you to walk in the ways of the Lord your God. He wants you to walk in His ways. So directive. Savali iona ala. No, there's no room for you to walk in your own ways. You got to walk, how? In His ways. That word all inga, o le upu Hebrew kahal means whole or totality or everything. No, you walk in everything concerning God. O mea uma finangalo I le tua, o whataitainga uma wa o mai le tua, e ala langkuspa ia, o mea ngā e muli ai tātou. Si e le whaolainga I tātou ngā ki ai le tua. Whaolaina I tātou, mai maleta I ala, tātou te sava vali ai. Mea la ngā le whai mai e ia whatonunga I, mai mo se, ma te tau le tua, lua I o tau sava vali I ala o le tua. Simply means walk only in the ways of the Lord your God. In other words, there's no other way that suits us. The only way that suits us to walk in is God's ways.
E le whekaui ala le laulangi a tātou. Pea o le amo vonga le karango Yesu mai sao se vakule amo ftaui mo oe. E le whekaui ala le laulangi a te oe. Can you hear me? God's ways is not suitable for us. We were made, we were called, we were nurtured, we were molded to be fitted only in God's ways. Me ngai faso soso le olanga tatou ini stemi. Me ngai o e tupo le whawai vaia. Me ngai kupo le tu fesili. Me ngai kupo le fesili ngia ma masalo salo I tatou I le whinangalo le tua isa o kam whai o isa vali yo la vala. The word walk there simply means living in the language of the New Testament. Kam whai o e ola yo tapula, ola yo awala, ola yala rolangi. Ngai fiki lola ia pe afea ngai oe ma le whasaonga le atua because God correct us to bring us to the middle of the track. Why? Because only His tracks, only His ways that suit us. Na o ngā ala lava e whetaui mai tātou. But walking implies several of things. It implies action. Walking is the opposite of sitting. Literally, o savali, e leo se savali le ngofu. E leo se savali le taotu. Walking is not sitting. Walking is not lying down or doing nothing. If we are Christians, then we should act like it. Walk in the ways of the Lord. We need to allow others to see our faith at work. Like I say, we're always not perfect with our knowledge, but vi ia le atua I le whailoa mai e tātou lona whinangalo o kangi makau sili makau kia we e tātou. The question is, are we living those knowledge? O tātou wola ina lo tātou iloa. Walking implies progress. Umale si vai la akule si vai. Walking is not sitting down. Are we growing in Christ? O progress lo tātou o langa I le tua. O sa vali vali, o la anga I luma, lo tātou wola vala wina. O tātou sa vali ma le tua. Tasu tangata I longa, I le tuspa ia, e no kawa mai, he walked with God. How long? 300 years. After he became the father of Methuselah, and he had other sons and daughters, so all the days of Enoch were 365 years. 365 years, the Bible says, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. O langi e kausanga, nasa vali e Enoka, mare tua. Fia kausanga o karunga sa vali mare tua. Ale alma alosi o lau sa vali ngai. We can be sure that many obstacles confronted this man of God's faith. But during those 365 years, he managed to get to the finish line. Why? Because he was walk with God. Simply means he was doing God's will. Famai ia o tō matatau I le ilo tua. Ia o tō sava vali ma le ilo tua. Tolu ia o tō alolofa I le ilo lo tō tua. Whaingo fie I o whatonunga ia. Whanaora tua mai. You shall love the Lord your God. Matthew 22:37. With all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. O le ale mea ngai ke alofa with all your heart and with all your soul and with all your might. Only one object of our love that deserves that, and that is God. You know, love for our Lord enables us to trust Him. Love for our God leads us to fear Him, to obey Him, to honor Him. If we love God, we can face whatever comes our way, because we trust Him.
to see us through. E o mai ti ngā, e o mai whainga tā, e kei me ele kafe ai whanau le tā whenga mana o i tātou. E kei me le tū lai mai o tātou a inga I mea tātou te mana na o ai. But if we love God, we'll be fine. Whai lava le nei o langa ai o mai lava le wala au. Almariu ma le oti. Whanoa noa tātou. Misia le maftanga. But we're going to be fine. Because we love God. We can be sure of this. If Jesus is not the object of our affections, something or someone else is. Has to be Jesus. Because he is worthy of our love. 1 John 4:19, we love him because he first loved us. That love makes us cannot help ourselves but love him back. For this is to serve the Lord your God. Le aingo le tua whanau le tua ke mga o ia tau i au tau ola whapa ia ina. I au tau ola mātatau, I au tau sava vali I le tua, I au tau au auna I le tua. Mai au auna I le li lo tua, ma lo loto a toa. Can you see the connection there? Because we love Jesus, we serve him. It would be wrong for our love to do nothing. Ele se me fa me ke alofa a ke fa longa ta ia Yesu. Ele se me fa pe ke alofa I le tua a te le fa le fina ngalo o le tua. True love always longs to show itself in action. Le alofa moni e iai ona tanga. E le nga o le tala. How do we spell service? Le karangwai. It's not serving us. Because many people go to church in order to be served rather than to serve. Tele tangata, benga e alu alu ai lesi loku, le ko e alu ngā loko sea, wale ufale amanga ia, wakaule I loa longa I ngoa. Wrong motive e alu le lotu. Serve God. You know, if whatever ministry, whatever department that you are in, working in this church, that is your calling. What? You serve God through what you're doing. You're not serving yourself. You're not serving the name of the church or pastors. You're serving God. That's why you ought to be faithful in what you're doing. The Bible clearly teaches that every believer is to do the work of the ministry. And the last is this. God wants us to obey him, to obey the Lord your God. Partial obedience is not obedience. Ole afa usikai, ele o se usikai. We wouldn't accept in others. Why do we think that God will accept those kind of obedience? E ke me masau o tātou fia ustai. E ke me o nau e tātou e fia whaini mea, ai le tusai ma le fina ngalo o le tua. Le whasua, tātou ono sai tātou wa onga, tātou ono sai e study, whai tau ma malama, e ma tā upu a fionga a le tua. E sea, le anga, there's nothing compare, e le suama li o lo au ona i le tua, wa e loa le leilo o tua, ma le fina ngalo o le tua. Can you imagine yourself walking into the factory, if I ia e ngā osi e lava, ma lele ai o se me ke I loa whai. You cannot operate any machine. You're not going to enjoy it. And it's going to always be dangerous for you. Ke o kaong se masingi e moku e o lima. I say, lack of knowledge. And here, in order to serve God in the way e vi ia ile tua mamanu ia e tātou, tātou ono sai, tātou te whaalongo I lona si ufonga. Our text reminds us that these requirements are for our good. Whaalongo whala ia, oh my goodness. Whaalongo whala ia I sau noanga alo tātou ori. Whai mai, whai upus fulu tolu, and keep the Lord's commandments and his statutes, which I am commanding you today.
I love the last 3 words for your good. O lo tātou lelei, mo le lelei o tātou. Pela mo fe atu, e le whaingo whi, e ke me ke su ai, e ke me ke mausi ai, e ke me ke mangeso ai ki ngā ai. But the conclusion is, it is for our good. Mo lo tātou manuia, mo lo tātou lelei, tātou ono sa il whanau le tua. Le neva yaso, we have so much expectation and anticipation of what's going to happen this week. That's why we've been praying for so long for this week, for good weather and everything, good health. Let me remind you these things that Moses told the people of God. Moses says, now Israel, this is what God wants of you. He wants you to fear him. He wants you to walk with him. He wants you to serve him. He wants you to obey him. I ali lau matau lena, I ali lau savali lena, I ali lau walofa lena, lau skai lena, I mea la tātou whaia I le neva yaso. O le awhirongia I tangata ese, I a makua I whaak I ila lau matau I le atua I le na aso. May God bless your soul.